Di çarçoveya ansiyatîfa Korêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê de destpêkiriye de bi dihal malbatên koçberiyên li Reqqayê dimînin bi ewle vedigerin bi herêmên xwe. Di 23 Çileyê de Rêveberiya Xweser ji bo vegerandina dilxwazî ya koçberên li kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ansiyatîfek da dest pê kirin. Desteya karobarên civakî bi hevkariya Rêveberiya Xweser re ji bo kesên ku dixwazin vegerin herêmên xwe yên resen ketin nava kar. د کامپین لی کانتونا رقای د مالباتین جگوندوارین حما حمص و حلب و دورین دن هنه لگوری دسته کاروبارین جواکی و کدکاران کانتونا رقای حتی نها هجمار مالباتین کووگریان هریمین خواه 305 مالباتن هروها بهاتنا هاوین را ده هجمارک زیده یا مالباتان وگرن. نحن في مدينة الرقة قدمنا كل عن طريق المجلس جبو دابین کرن آوگرک اب اولیجی کوچبرین کد خوازن وگرن هرمین خوین رسن مکار به مجلس جیبجیکار آرقای را مشاند. ام هول ددن همو پی دیوین کوچبران پیدا بکن داکو به اوله وگرن جهن خواه. لرقای کامپا گری سپیکو مزنترین کامپ دی کانتون دیه و 51 کامپین نریخستن کری هنه. دوان کامپان ده مالباتین جگوندوارین حما حلب حمص و دورین دن هنه و گلک مالبات خوازن وگرن. حتی نها هجمارا مالباتین کو وگریان هریمن خواه 305 مالباتن. هر وها بهاتنا هاوینی را ده هجمار که زیده یا مالباتان وگرن. الشتاء تكون هناك عودة